Asikubingelele mbukeli we-channel yithi kwingosi la sivakashela khona abalaphi bendabuko sicoshe nje ulwazi ozwazi likulekelele wena njengombukeli la okungenzeka uthola ukuthi ke kune short khona noma la kunenkinga khona noma la khona ungaboni kahle khona bakwazi ukuthi ke bakulethele ulwazi lozwazi ukuthi ke ayi mawushuthi impilo ibimile ikwazi ukuthi bese iyamuva mawushuthi impilo ibimuva iya kwi direction ya wrong ikwazi ukuthi ke ibuye ihambe kwi direction ya right hamba kunye nathi ke njoba sila ethembisa sivakashele la ubaba udokotela uMsimanga asize kuwena nje dokotela sikubingelele ephinde sikwamukele kuyintokozo futhi ukuthi ke sihlezi sikwazi ukuthi sixhumane nawe sikhulume nawe ngezinto ethinta amakhambi esintu nethinta isintu uqobo. Ibonge babe namhlanje silapho lokuthi uhluphe phinde ubuye futhi sizochubeka nokuthi sifundise lamhlabeni abantu abampisholo ukuthi yipi indlela mhlahlandlela yokuphila emhlabeni lokusiphila kuwo. Ngifuna namhla sikhulume ngodaba lokufa ukuthi masikhuluma ngokufa sizuke sikhuluma ngani. Lapho baba sithinta indaba enkulu impela iyona indaba nje ebalekile ngoba singaphila sibe nako konke kodwa kukhona lekuthiwa la kufa sonke sophelela phansi 6 feet emgodini baba. Babe lana ubheke ukuthi uyabuka nanga umndeni uphelele umuntu umndeni ukuhamba kahle umndeni kushone noma ubaba nakushona ubaba kube ngilona athi nawe awukhokha imali kube nangilona athi nawe awukhokha imali egcineni ukhokha umuntu eningamazi maybe imali ayikhipha athi yazi nini abantwana abazibani awuthathe na imali nithi ngcwabele ekhehla leli ngoba ngathi nishayisana ngemakhanda akukho ufuna ukukhokha imali kungumthelelo omubi lokho babe ngoba nasihamba sibheka la engqwabeni kungani lo muntu akhipha imali kusuka kunesizathu esithize into ayaziyo yena ukuthi ngiyenzani noma ngabe bekisa kanjena mfowethu ukuthi uthola ukuthi nonke ni right yakhathi khani nemali niphethe imali but ukutholakala ubhuti ayedwa athi no ningayikhiphi imali ngizoyikhipha mina imali ngicwaba ubaba mina ufuna nibese lento lena ningabantu nje niyabuzana ngoba akazalanga yena yedwa lo muntu unizaleni nonke kufuna nahamba nonke udinga ibusiso kini nonke akadinga ngathi komuntu oyimele yedwa individual baba so lapho kusukukhona kuganga ukuthize kancane nje ngasho ukuthi ukhona lento lamhlabeni abantu abangayibheki balokhu bathi uzibani ushonile kahle kahle noma bheka mfowethu ukufa akukho uyaphushwana lamhlabeni ngendlela engazazi ngendlela ongazwisisi uthi ubhekile ubone kahle ukuthi hayi man lo muntu lona manje ngafanelanga afe kusokungumoya walo muntu usebenza ngaphakathi kwakho uthi angafanga mina ngiyaphila so abantu abaningi abazazi lezi zinto ukuthi kukhona ukuphushana kukhona ukudonsana la kufeni ukuthi ngamanye amazwi udokotela into ayishoyo ukuthi uma kunomuntu okuyokwenzeka ngenzeka uyilunga lomndeni ngenzeka umakhelwane kungenzeka isihlobo kodwa uma yovela ethi mina ngicela ukuthi kube yimini ophatha indleko zomngcwabo zonke zinjoba zinjalo nina abanye ake nihlehleni emeceleni mina ngizofaka yimo ezothenga ibhokisi yimo ezothenga ukudla yimo ezokwenza konke kusho ukuthi ufuna nibe nemibuzo eniyibuza ukuthi kungani iqinisa impela babe lapho ufuna nibe nemibuzo ibe imibuzo ejulile ngendlela ejulile futhi ngendlela ukuthi nanimbuza anikhombisi udlame anikhombisi ukuthi khona enikwaziyo khona nokubonako nimbuze ukuthi ngoba sithi sinezokhipha nangu 5 bob siyambona lo 3 rand wakho but nangu 50 cent nje sifuna ukufakela nathi lapha unganani uthathe nalo 50 cent uthi ukuhlanganisa nale yakho kwenzeke okuthize angenqaba lapho babe kukhona induku emcubeni ayifaka ngaphansi komcuba khona into ayaziko khona into ayenzayo ngamanye amazwi ushuthi la sithinta indaba yezithwalo ukuthi kungenzeka lo muntu uthwale ngalomuntu osuke endlulile emhlabeni noma kunosiko olithize lasekuthwaleni ebeligcina ngalokuthi ikhambe lo muntu yingakho sefuna kube uyothwala indleko kungenzeka babe kungale ndlela oyibeka ngayo kodwa indlela zalendlela ziningi kungenzeka lo muntu nje ukhipha imali nje uyazi kamhlophe ukuthi lo muntu lo olele after yena ufuna ngabe kulandela yena
so uthenga isithunzi salomuntu ukuthi mina ngilandela uJona ngingiJosepha Abraham ngoMose angifuni ukulandela loya muntu ngifuna uSipho kube uyena landela loya muntu abese ukhipha leyo mali athi usiphe ikhipha athi cha Sipho ungakhipha imali mina ngizoyikhipha evika inkemba ekufanele ilandele yena uthi ngishovela umfowethu omncane ngoba umfowethu omdala solele kulandela mina lento kuzobuya lande mina siye ngokulandelana so ngifuna ukuthi before ukuhamba mina mangimane ukuhamba umfowethu omncane noma babe lapho ukhona ugangathize unama business athize ukhona into yakhe ewayithwala ukuthi nakwenzeka isifo ekhathi ekhaya musu uvumela abafowenu bakhipha imali ngoba awazi ukuthi lento yakho onayo seyithathela ekhaya ayikathathanga ngaphandle ufuna kube wena ohamba phambili ngayo zonke izinto ngamanye usale u1 rand kodwa after kuphela le insuku esithize izobuya imali yakho no icace pha okonogwaja omhlophe ehamba ehlungweni ukuthi kahle hlena lento izivula amehlo ukuthi siyayisibone kweminye vele imindeni uthola ukuthi kunobaba lakhaya I mean kunobhuti kunomalume kunomzala ocebe yedwa nje manicela imali lutho akakwazi ukunisiza kodwa le day kufile uyohamba phambili akwazi ukuthi nilekelele abantu uyazi kamhlophe baba ukuthi lapha yena yini injongo yakhe kulomndeni ningibomfo wabo ningibomalume ningibomzala kodwa yena ubheke inyamazane zakhe azoqeba ngazo ngibuye nje kafishane noma naku selomuntu senimbekile abantu abangimamele kahle lapho lento ngizisa ubuhlungu kungimi ngumsimango ngihleli phambi kwabantu ngikhuluma phambi kwabantu manje uthe uthi naku nibeka umalume umzala umntwana kaMalume athi hayi ubaba mina ngizomfakela ilitshe mina tombstone lamhlanje and ngicela ukuthi le tombstone le sivule ngedate ethize but uyazi kamhlophe ukuthi ubaba wakhe unabo umfowabo ufuna adlule kubo ababuze ukuthi nina obaba omkhulu obaba omncane lo ungafaka iTombstone lapha kuleli litshe lika baba singayikhipha nini mara yena uzofuna ukubatshela ukuthi soyivula nini so wenza nini umsebenzi ngalawo magama amafishane usuke efihle induku yakhe emqubeni ukuthi izinto zakhe bamtshela ukuthi awuthathi isikhathi esingaka esifinyelela la kufuna ukuvulile lapha kuze lo muntu nawuvula wena uza kuwe uza umuntu athi mina since ugogo welala mina ngikaze ngamphupha kusho ukuthi lo muntu akusowa lelo khaya lelo nangaphuphi inani zakho inyathi zakho zala kule khaya kusho ukuthi uyiveza ndlebe akusowa lo muzi kanti nabakhile emagulubaneni abo bavalele lo moya ngoba lo olele akasiwe nyama akasiwe igazi okwemoya kusuke sokuphila umoya wakho hamba umoya wakhe so nabavalele loyo moya awunayo indlela yokuthi ungayofinyelela tuke umuntu nalele ngoba umuntu nalele akaboni ngokwemehlo akaboni ngokwengcondo kusuke sokuhamba abona ngokwemoya that's kuthiwa ukulala ndaswa nokufa kuphinde kuthiwa sowulele angeke asaphinde avuke no ngamafuphi nje awunikeza abantu inombolo ngicabanga bazofisa ukuyibuzela ezinye zezinto ngoba la kuningi angicabanga bangafisa ukuthi from the topic esikhulume ngayo phinde babuze okunye abakubona okubadidayo inombolo otholakala kuzona nanendawo osebenzela kusona isikolo sakho hayi inombolo balandeli 0823645616 ngiyaziphinda futhi is 0823645616 la ngihlala khona ngihlala i230 Giyane istrate uJackie Ncube Street in Corner House in Tembisa ngila ngitholakala khona balandeli Sibonga kakhulu ke kudokotela usethe kuzivuleke amehlo ngiyacabanga ukuthi nawe njengobukile uvulekile amehlo wabona ukuthi hey uma kunomzala kunomalume kunoankeli kunobhuti nje o rich ocebile kodwa ongafuni ufaka isandla makuthiwe hey asicontribute sakho umuzi hey acontribute kwenziwe into ethize kodwa makufike kube uyophambili animise nonke ninathi ningafaki lutho so anivuleke amehlo nibone nanokuthi ningavumela abantu nje kube yibona abathatha over nje nina bese nje ukuthi hey uthe uzongcwaba awuthi uzofaka iTombstone ake nibe nama questions nikwazi ukubuza nibuza ama questions nizokwazi ukuthi nazi ukuthi kwenzeka kanjani why kwenzeka ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa usilandela umfonele futhi udokotela mafuna ke ukubuza imibuzo ongahleke ube nayo siyabonga ningakhohlwa abalandeli ukuya emathuneni nophahla inini zenu ngoba baganga lawo mathuna sibonge